Eugene Official. Yes, ibyacu rero ntibitinda nk'ibisanzwe nizere ko mumeze neza cyane. Mbahaye ikaze muri aya makuru yacu muri iki gitondo, aho tugiye kugaruka n'ubundi muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane tukagaruka by'umwihariko muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niho rero hari imirwano, niho hari urugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda ruhanganisha M23 ndetse n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ni coalition igizwe rero n'imitwe twaje intwaro yakuye mu Kiswe Wazalendo, ikaba irimo igisirikare cy'u Burundi FDNB, ingabo z'umutwe wa FRDC udasanzwe Tony Hibo, ndetse n'abandi basanzwe cyangwa se n'indi mitwe yitwa ngo ni Anaconda, yewe tutibagiwe na FDLR. Muri aya makuru yacu muri iki gitondo tugiye kugaruka ku nkuru idasanzwe. Ndabizi ko mwagiye mubona henshi mu binyamakuru, ariko ndagira ngo mbabwire ko tubazaniho amakuru mashya. Ndavuga rero kuraswa rya Sukhoi mwabonye yarashwe igwa hano muri Tanganyika. Iyi Sukhoi yarashwe twamaze kugenda tubacukumburiraho amakuru menshi cyane, aho mugiye kumenya ndetse n'abapiloti bari bayitwaye ngo byagenze biti. Ese Kinshasa irabyitwara mite ko aka Sukhoi cyangwa se indege ariyo bari basigaranye, ibi byo barabivugaho iki? Byose rero tugiye kugenda tubikuvira imuzi n'umuzingo muri iki kiganiro. Ngiye kuba ndi kumwe n'ubundi na Ngoga, niyo tugiye kuba turi kumwe muri aya makuru, cyane ko mubizi buryo ki rwose aba yagiye ategura cyangwa se aba yagiye akurikirana akantu ku kandi mu by'ukuri. Ikindi kandi turaza kugaruka hano hantu bita muri za Karehe nta kindi kiri kuhavugwa, no haravugwa imirwano, ndetse iyi mirwano yo muri Karehe ikaba yaguyemo ingabo nyinshi cyane ku ruhande rwo kubari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, ndetse hafatwa n'amatekwa nyinshi cyane. Ese iyi mirwano bere muri Karehe byagenze bite? Yatangiye ryari? Nayo nimwe mu nkuru twamaze kugenda tubegeranyiriza, tugiye kugenda tubagezaho muri aka kanya. Muri make ndababwiza ukuri amakuru yacu ni amakuru akomeye cyane tubazaniye. Ni byinshi cyane, turagaruka muri Mwenga naho hari imirwano yahabaye, tugaruke yewe no mu zindi nkuru, tugaruke ku Bufaransa bivuga ko Kinshasa yaba yateguye imyigaragambyo ngo igiye kubwamagana kubera ko ngo bwaba bwohereje ingabo zo gufasha M23. Ese Ubufaransa bwaba bwohereje ingabo zo gufasha M23 mu buhe buryo? Byaba bimeze bitubundi kugeza ubwo Kinshasa baba bateguye imyigaragambyo yo kwamagana aba basirikare bavuga ko ari abo Ubufaransa baje gufasha M23. Ese bahageze byagenze bitese? Ibiro nabyo biri mu makuru twamaze kwa tugenda tubegeranyiriza, tugiye kugenda tubagezaho. Hanyuma rero icyo usabwa no kubana natwe, ubundi ugakanda like kuri iki kiganiro, ibindi byose tukazajya tubikuvira imuzi n'imuzingo. Nk'ibisanzwe rero mumaze kubimenyera ko iyo tugiye gutangira amakuru tubanza kugira ute gucishaho cyangwa se gutumikira abadutumye turamamaza. Ariko igihe turi kwamamaza nawe tuba tugusaba gukora like. Niba utarabikora tukanagusaba gukora iki? Tukanagusaba nanone ku rundi ruhande kugira ute tukagusaba n'ubundi gusubscribinga niba utarabikora. Bikora tubanze twamaze duhite tuzana amakuru mu buryo burambuye hamwe na Ngoga, ubundi ibintu bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompoe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.
Yes, ibyacu rero ntibitinda, twamaze kuba tugaruka mu makuru yacu mu buryo burambuye ku murongo wa telefone. Rero nk'ibisanzwe nk'uko nabibateguje, turi kumwe na Mr Ngoga, tukaba tugiye kubana muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Waramutse neza Bwana Ngoga? Mwaramutse Bwana Eugene, ndagusuhuje, mbonereho n'umwanya wo gusuhuza abakunzi bacu kandi mbifuriza ko twagirana umunsi mwiza n'amahoro y'Imana. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Ngoga. Ubu rero noneho sasa, mbere yo gusuhuza ndetse no guha ikaze abantu badukurikiye, ibyinshi ntabwo turi buze kugenda dutinda umwanya w'amakuru, cyangwa se reka twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Twihuse cyane rero sasa, amakuru ngira ngo tugarukeho ni inkuru ikomeye cyane iri kuvugwa ahantu bita hano mu kiyaga cya Tanganyika. Ubwo ni hano muri za Tanganyika. Hari inkuru yatangiye kugenda ikwirakwira mu masaha y'umugoroba, igaragara ko rwose ngo haba hari Sukoyi yaba yarashwe n'intare za Saramwe ndetse n'amadubu, ndetse igwa hano muri iki kiyaga cya Tanganyika. Nk'umuntu waducukumburiye iyi nkuru, ndagira ngo tugwe umwanya ubundi utubwire iby'iyi ndege yarashwe ite, byagenze bite, ku busesenguzi ndetse n'ubucukumbuzi n'amakuru ukesha kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba uba wagiye wegeranya. Urakoze cyane Bwana munyamakuru, nk'uko twabanza kugeza ku bakunzi bacu imvo n'imvano y'iyo ndege yabashije kuraswa. Rero ahanga icyo twavuga nuko izo ndege za Sukoyi zaje ari ebyiri, ziza zisanga helicopters imbere zabanje kuzanwa i Kalemi hari ku kibuga cy'indege cya Kamina, ndetse haza n'izindi helicopters 7 ziba 12 n'izo Sukoyi ebyiri. Izo rero nizo zafatanyaga na za drone ziva i Kalemi zikaza kugaba ibitero mu misozi yo mu Minembwe. Iyo drone rero ubundi yari ivuye kurasaza Inundu, irasaza Bidegu na Kalingi, irangije isubirayo kujya kurodinga bundi bucya andi makompora mu mujyi aho ngaho i Kalemi. Byabaye ngombwa rero ko niko byagenze, iragenda irarodinga. Ikimara kurodinga, icyabaye nuko iyo ndege yaje gufata icyerekezo ihaguruka iyo ngiyo i Kalemi, iza hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika. Byumvikane neza, aho hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika, aho niho baje bagera bamaze kurenga akarwa kitwa Ubwari. Aho rero hagati ya Ubwari na Baraka niho haturutse amakompora. Ikigaragara muri icyo kiyaga cya Tanganyika, ni aho ngaho iyo ndege rero ya Sukoyi imaze kugera aho ngaho Ubwari, niho bayirasheho amakompora 2. ariko amakomando yarashe kuri iyo ndege babaye nk'aho batayihamije neza, byabaye nk'aho bayihushaho. Muri uko gusa nk'aho bayihushaho, bayikubise muri kwa kwikubita, byumvikane ko batabashe gukubita muri moteri, kuko indege ifite uburyo iraswa, ukaba iyo warashe neza kuri target ni kurasa kuri moteri yawe. Ahandi hose ishobora kuba yagerageza kugira ngo ishobore kwidepesha. So rero iryo kompora rero byayirasha amarusuka, byatumye iyo ndege ita control. Muri kwa guta rero control, nta kindi cyabaye, yahise imanuka butosho no mu kiyaga cya Tanganyika. Birumvikana rero, ikimara kugwa mu kiyaga cya Tanganyika, byumvikane kubera communication, ubwo bari bamaze guhamagara i Kalemi, mwabonye indege yaje gukora intervention. Ntabwo ari yo mu bwoko bwa Sukoyi 25, n'indi ndege ya marke y'Abarusiya niyo yaje ije gukora intervention. Muri iyo intervention birumvikana amato amwe aturutse Imbaraka, andi mato aturuka Kalemi mu buryo bwihuse, baza gukora intervention mu buryo bwo kurohora iyo ndege. Iyo ndege rero byarangiye babashije kuyirohora, ariko kugeza muri aka kanya mu makuru angezeho mu kanya, nuko aba bapilote bari batwaye iyo Sukoyi, nuko nuko amakuru yangezeho, nabo uko biri kose kabone nubwo bagiye kubarohora basa nkaho bakibasanga nkaho bagifite tension yo guhumeka, ariko byarangiye bitabye Imana. So rero
kuko birumvikana nyuma yo kurohorwa bahise bihutanwa mu bitaro muri Kalemi, aho ngaho kuri hospitali ya Kalemi rero niho havuye amakuru ari mu binyamakuru bitandukanye nuko bigenda bibigaragaza ko abo bari mu ndege babashije kwitaba Imana. So rero bwana munyamakuru, rero iyo ndege mwihanurwa ryayo rero icyo nababwira nuko abayihanira ayo makomando yahise aburirwa irengero, byemezwa yuko ari amakomando ya AFC M23 na Twirwaneho yakoze iyo operation. Ikindi kandi ntabwo ari operation ya mbere, ubushize hari amakuru yabayo y'abamarine bagenda mu mato bakora patrol muri Tanganyika, barashwe ku buryo imirambo yabo yazanywe Baraka. Abenshi bagiye banabibona no mu marezo sosiyo atandukanye, haba no ku ruhande rwa guverinema nabwo hayoberwa abarashe abo bamarine abaribo. Ariko rero ikigaragara icyo rero yari sabotage ya mbere, ntabwo nabonye umwanya wo kuyivuga kuko mu gihe byabaye nari nacyo cyagiye nari ndi muri kakakonje, biba ngombwa ko kuboneka kugira ngo nanga ayo makuru cyangwa se nyivugire nyirizina, bisa nkaho bindenze. Urumvikana rero nyuma yo kurasa ayo mato yarimo abamarine, imirambo igera kuri 5 igezwa Baraka. Abantu babonye amato n'imirambo biri kuri plage ya Baraka, hakurikiye rero iraswa ry'iyo Sukhoi. Icyumvikana ko ni wa mugambi nkuko Dr. Barinda yavuze ngo twebwe ntabwo tuzongera kuvuga ngo tuvuge byinshi, ahubwo tuzajya tugenda kuri source aho ibitero bituruka. Ikigaragara rero icyumvikana nuko bafashe operation yo gutangirira hagati ibitero by'indege bishobora kuzamuka kugaba ibitero mu misozi y'Iminembwe. Bwana munyamakuru rero, namwe bakunzi bacu, ayo niyo makuru arambuye. Icyo kirwa cya Ubwari ni ikirwa kiri hagati, kikorerwamo umwuga cyane wiganjemo n'uburobyi ndetse n'ubucuruzi, kuko nicyo kirwa gikurikirana na Kigoma, bikorana na Kigoma cyane ya Tanzania. Ngo iyo abava Kigoma baza kuri icyo kirwa, abava kuri icyo kirwa biborohera cyane kujya muri Tanzania banyuze Ikigoma. Hakaba hatuye ubwoko bw'Ababwari n'abandi bitwa Abazoba. So rero aho rero iruhande rw'icyo kirwa niho rero harasiwe iyo Sukhoi. Bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, uko niko amakuru ameze, kuko aho ngaho ni muri zone de Fizi. Murakoze. Yes, urakoze cyane Bwana Ngoga kutugezaho iyi nkuru y'irihanurwa rya Sukhoi. Abantu benshi bari mu rujijo bigendanye nyine nuko mu by'ukuri amakuru yarimo aragenda atangwa mu buryo butandukanye. Gusa ariko muri aka kanya ntabwo ari byo gusa turi buze kugenda tubagezaho. Reka twinjire sasa no mu kanya cyangwa se mu makuru y'imirwano. Ni amakuru rero yo ku rugamba, aho rero ubu tuvugana rwose bavuga ko cyangwa se andi makuru ari kutugeraho ari kugaragaza ko ahantu bita muri za Karehe habaye ibitero cyangwa se habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse nk'uko amakuru ari kugenda tugeraho, iyi mirwano ikaba yaguyemo abarwanyi benshi bari kurwana ku ruhande rwa Coalition cyangwa se kuri izi ngabo ziri kuhangana na ASM 23. Ikintu gitangaje rero, usibye kuba imibare y'abapfuye mbona ari myinshi cyane, hari na benshi bafashwe amatekwa cyangwa se bagiye bafatwa imbombe ari bazima. Bwana Ngoga, iyi nkuru nayo wayitubwira cyangwa se ituvira imuzi n'umuzingo, ukatubwira uko uru rugamba rwari ruteye cyangwa se uko rwagenze, igihe rwabereye, ese na n'ubu ruracyarimo, bihagaze bite? Umwanya n'uwawe Bwana Ngoga. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo twavuga ni imirwano yabereye ku mirongo y'urugamba hano muri teritware ya Kalehe. Kugeza rero kuri uyu munota, ikigaragara nuko AFC M23 yamaze gucenjinga system, ntabwo ikiri mu bintu bya defensive, ubu nayo yavuye hasi iri gukora ikintu bita offensive. Ni muri urwo rwego rero bwana munyamakuru, ibi ngibi turi kubabwira imirwano yabaye muri kano gace ka Bitale
Bitale hano muri teritware ya Kalehe. Iyi teritware ya Bitale yari indiri ikomeye cyane, yari irimo FRDC n'amaibu, irimo FDLR, irimo na Wazalendo, ku buryo yari ingome ikomeye cyane kandi kari agace k'ingenzi, kuko aka gace ka Bitale ni nako gace kanyura iruhande rw'iyi parke hano muri parke. So rero aka gace ka Bitale kugeza muri uyu munota turi kuvugana ni nako karimo umuhanda ukomeza, ni route nationale ikomeza ikajya mu mujyi wa Walikale, ndetse ikanahura n'umuhanda uva Walikale ukomeza ujya Kisangani. So rero kari agace gakomeye cyane mu gufungura inzira, ku buryo muri itinerere AFC M23 iri kuganamo mu bice yakomeje kuganamo, uko tugiye kuza kubibabwira, nuko icyo bagamije ni ugufunga uwo muhanda bawukikije parke, bakagenda bityo muri itinerere imanuka mu mujyi wa Walikale, ndetse bikaba byanaborohereza kumanuka uzamuka mu ntara ya Chopo mu mujyi wa Kisangani. Aya makuru rero uko ateye mukunguku rero, M23 yagabye ibitero bikomeye cyane mu birindiro bya FARDC, FDLR na Wazalendo mu gace ka Bitale. Kugeza ubu nyuma y'iminsi y'imirwano bahanganye, mu mirwano ako gace kabayemo, ubu turi kuvugana aka gace ka Bitale ukurikiye n'amarezo sosiyo mpuzamahanga cyangwa rezo sosiyo za guverinoma ya Kongo, nazo ubwazo zemeza neza yuko aka gace ka Bitale kabaye tombe. Nibiba na ngombwa mujye mudusaba reference ya zimwe muri radio tuba twabikuyemo, nabyo turabibemereye. Nibiba ngombwa tuzajya tubibagezaho mu bashobora kumva indimi zindi zitari Ikinyarwanda. So rero bwana munyamakuru, aha rero aka gace ka Bitale ubu mubwira kabaye tombe, ubu tuvugana kari mu maboko ya AFC M23. Rero muri situation ya report ya risasi na majeruhi, nuko bamaye report ndetse isobanutse, nuko n'ubundi dusanzwe tubaye izi report, kuko hari wibaza ati imibare ikurahe. Nibyo nababwiye ngo twebwe mu buryo dushakamo amakuru, buri muntu afite experience, afite naho yishikira, afite naho akura amakuru mu buryo butandukanye. Ni nayo mpamvu muri itangazamakuru hari igihe habamo bisa no kuzuzanya kw'abanyamakuru, ariko none aya makuru ngiye mubwira kugeza muri aka kanya afite fakte zifatika. Nuko muri report ya risasi na majeruhi, FRDC yapfiriye aho ngaho muri ako gace ka Bitale ni 51, FDLR baguye ni 45 na Wazalendo 57, hafatwa amatekwa 12. Icyitonderwa, aka gace ni agace k'ingenzi cyane kuko kari mu muhanda wa Kivanga. Uyu muhanda wa Kivanga uva Kivanga ujya umuvango uvano Bitale ukinjira Kivanga, wava Kivanga ukajya Bulambika, wava Bulambika ukajya Hombo. Birumvikana rero uburi kujya noneho mu muhanda winjira mu mujyi wa Walikale werekeza muri rero umuhanda parke rero twababwiraga ni parke nationale ya Kahuzu Biega. FARDC rero na FDLR na Wazalendo nyuma yo gukubitwa muri aka gace ka Bitale bahungiye mu gace ka Bulambirwa. Aka gace ka Bulambirwa niko kugeza muri aka kanya bari kurwaniriramo. Ubu ngubu tuvugana AFC M23 byabaye no stop, ahubwo icyo yakoze nyuma yo gufata kano gace ka Bitale bahise bakomeza muri aka gace ka Bulambirwa. Akangaka ka Bulambirwa niko bakomerejemo, ari naho imirwano ikomereje, ndetse n'umubare munini w'abaturage gusa niko bakomeje guhungira mu bice bituranye n'ako gace ka Bitale. Ariko ikigaragara nuko AFC M23 aka gace ka Bitale kabaye tombe, ariko kugeza kuri uyu munota uyu muhanda barawushaka wa Kivanga ukomeza Bulambika kugeza Hombo. Uburyo ndikubabwira imirwano ari gukomereza, kuko aka gace ka Bulambika kari ahangaha ni nako juste karimo muri uyu muhanda. So rero bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, uko niko bimeze. Ingabo za AFC M23 zikomeje gukora ibitendo mu bice bitandukanye, haba muri Nord Kivu na Sud Kivu. Mu ncamake uko niko amakuru yagenze muri territoire ya Kalehe. Ibindi bikurikira mu mirwano yakomereje mu bindi bice turaza kubibagezaho mu masaha yacu akurikira. Murakoze.
aha nguko rero ngayo turacyari rero n'ubundi muri frontere cyangwa se mu mirongo y'urugamba niho turi gukomeza kugenda tugaruka amakuru yacu turimo turagenda tureba uko bimeze uko haramutse byifashe ntabwo turahava bwana Ngoga cyane cyane ko rwose ahangaha muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano ikomeje kugenda iba imirwano. Tuvuye gato hano muri teritwari ya Karihe n'ubundi ariko turacyari muri Sud Kivu, amakuru aratubwira ko muri Mwenga naho habaye ibitero bikomeye cyane, aho bivugwa ko M23 natwirwa ngo bagabye ibitero mu gace bita ngo ni Rwindi. Aha rero ni mu ntera y'ibirometero 110 uturutse ngo ahitwa za Bukavu. Si ukurwana karahava, si ugukozanyaho karahava, urugamba rurashyidika, imirwano donc bakoresha imbunda nini ndetse n'into. Ndagira ngo rero uru rugamba nabwo mbona rwatakariyo abasirikare benshi, narwo utubwire uko rwari rwifashe, rwatangiye sanga byagenze bite, byarangiye bitubundi. Umwanya nowe bwana Ngoga. Urakaze cyane bwana munyamakuru, ikijyanye n'umubare w'abasirikare bagwa ku rugamba, batekereza ko imibare tuba tuvuga mu mirwano, dufata urugero mu misozi ya Minembwe, ukomeza kumva yuko imibare y'abashoboye kwicirwa ku rugamba basigaye aho ngaho kuri ground niyo tuvuga. Ariko nanone bwana munyamakuru, ntiwirengagize yuko hari imodoka zikomeza zatata, amamodoka manini akomeza gutunda imirambo na n'ubu ngubu tuvugana. Ni nayo mpamvu ku munsi mu misozi ya Minembwe bisa nkaho hari agahenge bitewe na operation z'amakomando zagiye zikora, ku buryo imirambo yamanutse muri Uvira imanuka aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi idashobora kuba nta mibare dufite, ariko ni imibare myinshi nk'uko umukunzi wacu cyangwa imboni yanjye ari kuri Hôpital General yambwiraga ati imibare y'inkomere n'imirambo imanuka iri kuri Hôpital General ati ntabwo wayibara, amamodoka arimo yitunda. So rero bwana munyamakuru, ikigaragara aha rero iyi mibare tuba tuvuga indi tutazi niye, kuko narababwiye ngo muri systeme cyangwa se tactique za gisirikare iyo muri kurwana kirazira gusiga mayiti ya mugenzi wawe ku rugamba kandi ufite ubushobozi bwo kuba wawithdrawingana nayo. Ikindi kandi kirazira iyo yaba ari inkomere ntabwo nawe wamusiga. So rero byumvikane neza ko iyo mibare dutanga ni mayiti ziba zabaruwe aho ngaho kuri champ de bataille, ariko izo baba bahunganye baba barenze uwo mubare tuba turi kuvuga. Ibyo twagerageje kubisobanura neza mu mizo ya mbere, dusobanurira abakunzi bacu ku bijyanye n'iyo mibare. Hano rero muri teritwari ya Mwenga habaye ibitero muri axe zigera kuri 2. Hano rero muri teritwari ya Mwenga nuko muri aka gace ka Rwindi na gace kari AFC M23 yari gafitemo ibirindiro, noneho biba ngombwa ko baza kugabwaho ibitero na FRDC Wazalendo na FDLR. Iyo mitwe itatu, izo force eshatu nizo zaje zije gucokoza izi ngabo za AFC M23 hano mu gace ka Rwindi. Iyi Rwindi rero turi kubabwira mu bazi neza cyangwa batazi kugira ngo tubabageze, kuva mu mujyi wa Bukavu kugira ngo ugere kuri Rwindi ni birometero bigera ku 110. So rero hano mu gace ka Rwindi birumvikana bifuzaga kugira ngo bahafate, nibamara kuhafata bakomeze noneho inzira igana mu cyerekezo kingana ku kibuga cy'indege cya Kavumu. So rero bwana munyamakuru, aha rero niho nababwira yuko mu by'ukuri ingabo za AFC M23 ikintu bakoze nuko muri ibyo bitero babashije kubicura, noneho nabo basa nkaho banabakurikiye muri ibyo bitero. M23 yahise ikurikira abo ngabo muri iyo mirwano baje gucokoza. Ndakubwiza ukuri, aha ngaha babakubise bimwe bifatika kugeza kuri uyu munota turi kuvugana. Ndatekereza yuko nuko muri buze kubibona muri report ya lisansi na majeruhi, AFC M23 ikomeje kugaragaza ko ifite ubumenyi bukomeye muri struggle, ariko akarusho cyane gakomeye ni intelligence yabo iri ku rwego rwo hejuru, kuko ibitero bijya kubageraho tayari amakuru bayabonye. Ni nayo mpamvu mubona bamwe mu bayobozi muri FRDC ba commanders birangira mu mirwano bagiye gufungwa, bamwe baburanira Uvira abandi bakaburanira
Kalemi abandi bakaburanira Kinshasa abo muhora mubumva mu nkiko zitandukanye aho bavuga yuko baba batanze amakuru kuri AFC M23. Aha rero ndakubwiza ukuri AFC M23 yari ifite amakuru afatika babitega neza hano muri report ya risasi na majeruhi nuko hano FRDC baguye angaha ni 77 utabaze abashobora kuba bajyanywe na force zabo utanabaze n'inkomere kuko nazo ntago bazishizemo. FDLR baguye ngo kuri ground ni 49 tutabaze ngo abashobora kuba birukankanye bangaye. Noneho FDN bizari zirahonga ingabo z'abarundi nazo anga ingabo z'abarundi nabo zari aho ngaho zaje muri iyo mirwano nazo zari muri parike ya Ruhindi n'ibiki byose ni nk'ibyo byose byagera kuri 68 nabo baguye muri iyo ground yo mu gace ka Ruhindi. Na wazalendo rero baguye muri ako gace n'abawazalendo bagera kuri 82 na matekwa batugaragarije na mibare y'intwaro yabashije kutugaragariza gusa imirwano yakomereje mu bindi bice mu masaha akurikira no mu mwanya ukurikira turaza kubageza ibindi bice bikurikira n'ibindi bitabujije yuko hari indi itinerere cyangwa indi axe ya Mwenga babashije kurwaniramo nk'uko tugiye kuza kubibagezaho mu kanya. Bwana munyamakuru, icyo nicyo nasobanura muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Ruhindi uburyo ingabo za AFC M23 zabashije kwegukana intsinzi. Murakoze. Aha, nguko rero ngaye urakoze cyane Bwana Ngoga, ariko amakuru rwose aracyari menshi cyane pe, aracyari menshi ku buryo rwose turaza gukomeza kugenda tuyareba. Ariko ndimo ndabona Bwana Ngoga hano hari inkuru ebyiri mbona zikomeye cyane. Ndimo ndabona ngo ahantu bita Mwenga, ahantu bita za Kamituga, ngo M23 yamaze kugota, yamaze kuniga icyitwa coalition bose, ngo yamaze kubaniga, donc ngo yabazengurutse yababoheranyije bameze nk'abari mu binika. Bimeze biti byaya makuru hano za Kamituga, byifashe bitebyo? Umwanya nawe Bwana Ngoga, tuguhaye umwanya kugira ngo nabyo ubitubwire. Urakoze cyane Bwana munyamakuru. Muri introduction y'iyi mirwano yabereye muri Mwenga hano muri Kamituga, ukuvuga ngo Mwenga, territoire ya Mwenga, icyicaro gikuru cya territoire ya Mwenga kiri mu mujyi wa Kamituga, nk'uko abasanzwe bazi kuva na kera hitwa Burega. Aho rero nibyo nababwira cyo mu by'ukuri ko nuko mu makuru nanone tugiye kubanza kubamo introduction mu ibaruwa ifunguye yandikiye M23 yandikiye Kisekedi ndetse inamenyesha na Trump, yaramubwiye ati uburyo gukomeza kurwana iyo mirwano, ukomeza kuyikaza mu misozi ya Minembwe, ubu tugiye gufata umwanzuro bitazagutungura dusubiye mu mujyi wa Uvira ndetse n'indi mijyi tukayifata. So rero Bwana munyamakuru, ni muri urwo rwego rero AFC M23 kugeza kuri uyu munota iri muri pas de pardon pas de retour. Kugeza kuri uyu munota uyu mujyi urimo icyicaro gikuru cya Mwenga hano Kamituga, ubu tuvugana bari mu nkengero zaho barawugose. Hano rero icyo nshaka kubasobanurira mu buryo bwimbitse ni iki rero, hano byaturutse kuba FRDC, FDNB na Wazalendo nibo bagiye kugaba ibitero mu bice birimo mu birindiro bya AFC M23 mu gace ka Mibu n'agace ka Mebu n'agace kitwa Kamilila mu birindiro bya AFC M23 na Twirwaneho. Byaje rero kurangira AFC M23 na Twirwaneho bashubije inyuma ibyo bitero byabagabe biturutse Kamituga, bibana ngombwa ko noneho badivansinga. Ubu tuvugana imirwano iri mu nkengero z'umujyi wa Kamituga. Bivuze rero ko Kamituga kugeza kuri uyu munota irazengurutswe, basigaranye irembo rimwe gusa. Irembo bafite ni irembo rikomeza rijya Manyema ukomeza mu mujyi wa Kindu. Birumvikana rero bamaze gufata rero Kamituga direct, umuhanda mwiza cyane bahita bazamuka muri itinerere igana mu cyerekezo cya Manyema, nuko Sultani Makenga yavuze yuko mu gihe kitarambiranye bazumva imijyi irimo Kisangani na Kindu ndetse n'indi mijyi yafashwe. So rero Bwana munyamakuru, isezerano rero byatanzwe birashoboka nyuma yaho Kisekedi akomeza kwica amatwi, byabaye ngombwa ko AFC M23 nayo ihaguruka. So rero
nyuma rero y'imirwano nuko ripoti ya risasi na majeruhi nuko tugiye kubagezaho, hari intambara, haba bapfa binkomere, hakaba n'amatekwa. Hano rero muri uru rugamba AFC M23 na twirwaneho babashije kwica FRDC 59, bica FDNB 48, bica Wazalendo 73. Biravugwa neza ko harimo n'abacanshuro bari baje gufatanya nabo, bari baturutse Kamituga muri iyo mirwano, ku buryo ubu tuvugana abacanshuro bagera kuri 3 bapfuye, undi umwe niwe wafashwe kugeza kuri uyu munota. Niba bamuzanye ntabwo tubizi, ariko kugeza kuri uyu munota uwo mucanshuro umwe w'umubirigi niwe bafite mu maboko kugeza kuri uyu munota. Ariko abo bandi 3 nari nasabye yuko banyohereza amafoto bwana munyamakuru, kugira ngo n'abakunzi bacu tujye tubagezaho amakuru y'ukuri nk'uko badusabye bati mujye mutwereka preuve tangible zigaragaza ibyo muvuga, natwe twiteguye kujya tubibaha nk'uko mubidusaba, kuko ibitekerezo byanyu ni nyamibwa. Mutabayeho ntabwo twabaho, mutaduha ibitekerezo ntabwo twagira icyo dutera imbere. So rero birumvikana ko harariwe rero umujyi wa Kindu kugeza kuri uyu munota. Kamituga niramuka ifashwe, mwumve ko na Kindu iba iri mu maboko mabi. So rero bwana munyamakuru, mu ncamake icyo navuga, umujyi wa Kamituga ntabwo wari wafatwa, ariko kugeza kuri uyu munota umujyi wa Kamituga uragoswe. Bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, icyo nicyo nabasha kubagezaho. Murakoze. None se bwana Ngoga, niba uyu mujyi wa Kamituga wazengurutswe ukaba ingabo zirimo ziri gupfukunyuka, ndetse ubona ko bana zirasaguye mayita ari nyinshi utareba, ubundi washingira ku cyubundi uvuga ko hatafashwe niba abarimo nta n'ubwinyagamburiro bafite? Ikigaragara cyo ushobora kugota umujyi, ariko kuwufata ni ikindi. Muribuka neza bwana munyamakuru, umujyi wa Goma goswe igihe kirekire, ku buryo byageze igihe abantu bose bibaza, uretse n'abakunzi ba AFC M23, abantu bose baribazaga bati ese AFC M23 niki kibura kugira ngo ifate umujyi wa Goma? So rero umujyi ntabwo upfa gufatwa. Ikijyanye n'intambara za gisirikare bwana munyamakuru, ntabwo intambara wapfa kwishora, kuko ushobora kwishora ngo ugiye gufata umujyi vuba ukatakariza ingabo nyinshi, kandi n'uwo mujyi ntushobore kuba wawufata, cyane ko umujyi uba urimo ibirindiro bikomeye, ndetse urimo n'abasirikare bakomeye, special force niyo zisa nkaho ziba ziri aho ngaho mu kurinda umujyi. So rero bwana munyamakuru, ikigaragara mu muhanda ujya wa Kalima, uwo muhanda wa Kalima umanuka za Shabunda ujya Bukavu, uwo muhanda ntabwo bawunyuramo, ko birumvikana ko biriya bice byose birimo AFC M23. Umuhanda gusa bafite ni uwo werekeza muri Manyema ugana mu mujyi wa Kindu, iyo niyo itinerere bafite. Bwana munyamakuru, nagira ngo nagushubije ko na Goma yagoswe igihe kirekire ariko itarafatwa, ariko rero kugeza kuri uyu munota niba bagose Kamituga, icyumvikana nuko dutegereze turebe. Kandi koko mu mirwano, inshuti zanjye mbabwire, imirwano irahinduka. Nuko bawugotse, nani nako banakubitwa bakanakura no mu birindiro bari barimo, nani nako bashobora nabo nanone no gufata uwo mujyi. Ibyo byose rero dutegereze ifirimbi ya nyuma, kugira ngo tuzarebe uzarusha undi amahirwe n'impano ku byerekeranye n'intambara. Murakoze. Aha, nguko rero ngayo. Reka rero dukomeze n'andi makuru. Hari amakuru yandi rero navuga ngo atari ayo ku mirongo y'urugamba, ariko nanone urebye neza nayo ku mirongo y'urugamba. Ni inkuru rero iri kutubwira ko rwose Kinshasa rwose ngo mu mujyi wa Kinshasa ngo IDPS yari yateguye cyangwa se yari yatangiye gupanga imyigaragambyo, cyangwa se nyine kwivumba imyigaragambyo, reka iryo jambo dukoresha, ngo bamagana mu by'ukuri Ubufaransa, bavuga ko ngo Ubufaransa bwohereje ingabo hano muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu kugira ngo zikorane na M23. Ngoga, ndagira ngo utubwire iby'aya makuru bihagaze bite, si yo myigaragambyo yabaye, ese izo ngabo koko zaba zavuye mu Bufaransa zikaza gukorana na M23, ese iki gihe cyaba ari igihuha, ese kiba ari igihuha cyaba cyazanwe nande? Umwanya n'uwo nyaboneka, gerageza kutubwirira abadukurikiye cyangwa se kutuvirimuza n'amazingo iyi nkuru abadukurikiye bayumve gatanu kuri kagenzi kako.
urakoze cyane bwana munyamakuru kuri iki kibazo kijyanye na hariya mu mujyi wa Kinshasa nuko warubivuze nongere mbisubiremo nuko ishyaka rya IDPS rikomokwamo na Perezida Kisekedi ryari ryapanze imyigaragambyo yo kwamagana abafaransa. So rero muri kwamagana igihugu cy'Ubufaransa muri Kinshasa ahanga IDPS yarapanze imyigaragambyo ndetse ikomeye. Muri iyo myigaragambyo rero bati yari ishingiye kuki? Mu makuru rero twabonye nuko IDPS yemeza neza yuko igihugu cy'Ubufaransa cyohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko hariya mu gice cya Rubaya mu rwego rwo kurinda hariya hari amabuye y'agaciro hariya muri Rubaya no mu bindi bice bitandukanye byo muri Sud Kivu, ndetse bakanavuga yuko nabo bafaransa mu Minembwe centre ko naho bariyo. So rero ikigaragara nuko muri ayo makuru IDPS yari ifite na guverinoma nuko rero bari bafashe umwanzuro wo kwamagana igihugu cy'Ubufaransa ku mugaragaro bagakora imyigaragambyo ikomeye muri Kinshasa. So rero bwana munyamakuru mu gihe Ubufaransa bwabashije kwakira ayo makuru, icyo babashije gukora nuko ambasaderi wa France niwe wahise ajya kuri Twitter arandika. Muri kwa kwandika rero we yanditse yamagana cyane ayo makuru avuga yuko igihugu cy'Ubufaransa gifite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. We icyo yavuze ati muri ayo makuru aravugwa mu magambo ndetse andi agakoreshwa mu nyandiko no mu bitangazamakuru, ati ibyo byose ntacyo bidutwaye kuko icyo tuzi yuko igihugu cy'Ubufaransa gishyigikiye amahoro n'ubwisanzure bw'igihugu cya Kongo, ndetse ko n'igihugu cy'Ubufaransa nk'uko twahoze tunabitangaza na kera ko dushyigikiye yuko ingabo z'u Rwanda zava mu gihugu cya Kongo. So rero muri uko gutangaza ayo makuru nyuma yaho nibwo yaje kuvuga ati rero twebwe icyo twemera ahubwo nuko ingabo z'Ubufaransa zaje ikisangani mu rwego rwa training cyangwa se gukarisha ubumenyi ngabo za Kongo. Ati rero izo ngabo dufite ni izo ngizo ziri mu gihugu cya Kongo, ziri mu ntara ya Chopo mu mujyi wa Kisangani, ndetse anavuga umubare w'abasirikare baje bagera ku 8. So rero bwana munyamakuru icyo rero nicyo twavuga uburyo Ubufaransa bwamaganye bukanaterera kure ayo makuru bavuga yuko ari amakuru y'amapapirano ko nta shingiro afite. Kugeza rero kuri uyu munota icyo dutegereje ntabwo twari twumva ku ruhande rwa Kongo icyo bavuga muri iyo reaction yakozwe na ambasaderi w'Ubufaransa kugira ngo tumenye icyo biza kubyara cyangwa se icyo bihatse, ariko mu ncamake nuko ikibazo gihagaze. Murakoze. Yes, ngayo rero nguko ibintu rwose ntago byoroshye n'aka na gato. Ibintu rwose ntago byoroshye n'aka na gato. Urabona ko hirya no hino cyangwa se kuri ubutaka ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Ngoga numva rero twakurekura tukaza gusubira mu kandi kanya gato tureba n'andi makuru ari buze kubagezweho, tukakureka rwose ugakomeza ugacukumbura ukegeranya andi makuru mu kanya tukagaruka tureba ibindi bire buze kuba bigezweho haba ku mirongo y'urugamba ndetse no mu karere muri rusange, cyangwa niba hari n'ibyo waba ufite wumva wageza ku badukurikiye haba hano iwacu mu Rwanda tuguha akanya nabyo ubitugezeho bwana Ngoga. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo navuga nuko kubijyanye n'iki gice cya mbere abakunzi bacu batera gatebe kuko amakuru ndayafite kandi nayateguye sitrefu zangezeho, imboni zanjye hirya no hino ku mirongo y'urugamba zayangejejeho, ahubwo mube hafi mu kanya gato twongere tubagezeho ikindi gice cya kabiri. Murakoze. Urakoze cyane Ngoga. Rero ubwo turaza kugenda dusubira mu yandi masaha tureba andi makuru ari buze kuba agezweho. Hanyuma rero ubwo kugira ngo utaza ucikanwa cyangwa utazajya ucikanwa n'amakuru agezweho, mpora mbabwira nyaboneka ni mukande subscribe. Benshi rero ndabibona murabikora, abantu mwabikoze subscribe yikanda rimwe ntabwo kanda buri munsi.
iyo uyikoze biba birangiye, wongeye kwikora rero ahubwo buyikoze unsubscribe. Rero niba utarabikora bikore, ahubwo buri ko ikiganiro cyageze, buri ko inkuru ihageze, weho urwana gusa no gukora like ndetse ukanayisangiza abandi. Iyo icyo kintu gikoze, YouTube ibona ko ukunda ibyo dutegura, icyo gihe niyo hagize rwose akantu kose kari gucyaracyara ku muyoboro wacu, kaba kagomba kugeraho mu b'imbere rwose, nikakugeraho mu b'inyuma. Amusha vati se nawe w'imbere gute abantu 100,000 byose bose wenda niba barabikoze byagenda bite? Reka da, ni nkuko muzi rwose umurabyo utinda, niko babigenza rwose, bakusanga uri online babikubitiraho icyarimwe rwose, bityo ukabibona nawe mu imbere, kuko nyine wabasabye ko ugomba kubibona mu imbere. Muri make notification yawe ikugeraho mu imbere, ariko bigendanye na network ufite naho uherereye rwose uburyo ki iri gukoramo. Reka tubashimire cyane, turaza gusubira mu yandi makuru, mukomeze munogerwa na gahunda za Eugene Official. Turabakunda cyane, ni umuhungu wanyu Fighter, tuze gusura abandi masaha. Ciao. Tandukana no gukoresha ibirori ukabura abagutegurira amafunguro meza. Prodishes niyo kampani imwe rukumbi igutegurira amafunguro meza afite isuku kandi asirimutse, tuyakugezaho aho waba uherereye hose. Waruzi ko iyo mwakoranye na Prodishes tubazanira amafunguro aho muherereye hose? Yego, tugaburira abafite inama, ubukwe, anniversary, kitchen party ndetse n'izindi event zitandukanye. Ubuhanga bwacu ni ndashyikirwa kubera ko dufite abatetsi bakabuhariwe bakugezaho amafunguro aho uherereye hose. Mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri 078 75 89 153. Prodishes, the best food delivery for events.